Mutongoria wa kanitha wa ACK Dagitari Jackson Ole Sapit nioritie ambunge kugwithia watho wa kigina wa 2024 akiuga ni ugwati kuri wonjoria wa bururi. The parliament need to look at those taxation proposals and only bring to us taxes that are going to support the government effort to do mission in this country and develop, but those that are going to harm us and make the cost of living hard and also the cost of doing business hard should be done away with. Miario ya Ole Sapit ikinyitwo mbaru ni atongoria a mung'ethaniro aria ni bamwe na mutongoria wa kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa uria augite ona ndereti ya ugai wa kigina ni batie kuroro wegega. Wakipandisha mafuta ya kupika, kila kitu, iwe mandazi, iwe chapati, chakula yote itapanda. Na wameweka hadi ile diapers ya watoto. We are also worried on the taxation on cooking oil, taxation on bread, because it is a staple food of every Kenyan. Ruto hawezi kututisha. Akienda Kombo tunamnyorosha, akifuata sheria tunamuunga mkono. There are no two ways about it. Maritie mari kaunti-ini ya Busia bidi ya kwamuro kwa muthikabu Isaya Obuya ta muthikabu wa Nambale. Na kio gicunji kia atongoria gitaru-ini kia Mount Kenya thutha wa gutirio kwa mucemanio wa Limuru 3 mashinani uria uratanyitwo kubanika Thika muritie ambunge na makiria a gitaru giki kurigana na kubitukio kwa watho wa kigina wa mwaka wa 2024 magitongorio ni speaker wa tene wa bunge ya Kiambu Stephen Ndisho atongoria ya mugite kubitukio kwa watho uyu ni gukuithia akenya murigo muritu wa kuongerera thogora wa muturire amu magoti mekuthie ona mbere makiongererekaga. Tukite kura MP aitu atiriri ni twamwikirira mukana mutikana hitukie biru iyo maya mokite riri gukoretwo na makaya ma muingi amu mamwe ma mendekithia ma watho ucio ni kuongerera igoti ria mugate ona thabuni. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Murithi.